Kardom aprang sinor is today news kilang aradon pan semi kardom pipa chor peglo kardom. Pini berta than bang nilimen sami merdan thang chupi tangte non bertang ton pen arj ponita. Korkanthi constituency samilang soar lualong compressed biogas project kami ji lapen Langhin constituency aru lutinang sobin humalong hydro project kami ji puki chidon don thek pusi ki kham he panajai me khedeng pon Sonsi Phuluni revenue circular sai hema dungalong chitini phaisir keparni or parties leader conference APHR se asong pen party ponsi mase protest relia jai me paman pon La sojai megalong kes e asong pen ajai dong chihon chitame chitong dun si lahai huya project ki kham khedun alam the chipaklang pon la pen KSY sia song pen tame chitong dun si ki kham khedun alam the chipaklang pon la pen lapu APHR sia song pen jai ka thar Bikram Hansi kursing timung Samson Teron sarkiri romphar la pen ki ong dung man pen ki do atum chitong dun pen Brilliance Company atuma phan hydro project pani longle pusi kham khep pidupon aphi bang soja mek judet pen Phuluni revenue circular atuma phan sitame pinpura lo sitame pi pajodam lo news report Northeast Today News Nilitum dak bin hum lapen lochin lang so area long rong krisi lang pangnum edji po alam la hydroelectric power project hadak BC dam tengsi lang pangnum lapji lapen la so ke claim ji ke adani atum ang poisa pen lapen la so poisa la ituma council tum ke enpo lapen hal da compensation ta long leta alang litum kachong hu pen patta che selam po la CMEM atum la son siala tum ke kachisik lapen kachisik lo lapen ke claim ji pu la sini tum ke kroi kre ni tum ke patta ke kam ave long li ke patta ke kam ave long li bang sige nang ji patta ke lage koi compensation ke lage ni tum nang ni compensation patta po bang li compensation ke nang ni tum long li sige nang ji compensation ke lage poisa long sita lage ningkan isiba chikloyon ni yon thom si ik det ji ta long li bang ke lage ningkan suri ta lage long li ke dover ji ha itum asu atum anta lage akam en bom meji lang la sinili tum pulo la so Hydel project la lang kiting ra na pang lumrap ji po kam banggen ni tum chikroi dundi tangde sar nang tum pini pinpur arlo kithon dam la so kutha nang deng dun ma pinpur arlo pini ni tum ka address ke chief executive member phan tuleram ronghang phan la bang ke thonnam lo sita la ARO bang ka pheri ma nang deng dun hai hedet pu command ni ai assistant nang deng dun sita la ga lang litum pelevek nang po CM ang no pelevek nang po la pen ke ni tum hala chairman hedi APDCL chairman bijuli bhavan sedo ha Polton Bazar along Guwahati hadak tan ni tum alo loji la pen dak chief executive member APDCL Karbi Anglong la difusido alang li phanda ni tum loga pivek ji ni tum address lo alang li tum pha pini bangkan ar mu fi chetong pon pini bang Paru po bagai tu ibu. Kuan tu ye. Acha paru kre po bag tu pini ke cetong. Nili nang leader chot amosi chini tu pe me dat lo. de bin hum FDB bang ke chedon dun ku ang kek cepak lang ko La alang ni ki lu polo ka chini ne polo SGB alang li ke. GB ka leader ke. Alang li ga me thang along le ve ke. GB tum se along le ke tu ke karbia nioma teng beng adi. GB tum hello hok sorkari gobor kang bural GB tum abang la SGB tum mangela ke la bang political ko pine pesi ke point ti ke la ke itum la rong asar tum hello rong chikim vek tum lo ke di la si rong asar tum an ke chikroi dun de la so project alam ke la only hala SGB inu ta bang la ta la si ko pine ka chini ne pon lo alang li dong si pang ni bor idet po te nang tung tupia apang de papang ni bor ie dat po ni tu mange che dan pe me po la bange che song pe me po nang tum high court tame lam hoi he jat ke claim nang ye an ni tum claim lap po
Langhina hitia long kontar si sit in demonstration kipadupon. Bangso sit in demonstration langhina hitia long por phaikri sima long pen padupon. Non parivartan sarkara tum le thotame kidamtang racharia songason thak thak si ki ongdunga hin anathu kilangpon ke pangkre ki dukko ka jok USU ke a songa hin penstame kachi song mate dharna nipon lo lapason si USU ke a hin regional committee a hin pen bangso sai deng pon lo bangso asai kachi song mate dharna ki dukpon along athi pi mate kopia pot si kachi song nang kokma lake central committee mai phula pente chun bang pensi klar dak pen pachini pon news report Northeast Today News Rake mane sarkar ka chari ki chok chelo labangso mane pilo ki jong dun labangso along bangke mane laposon ki jong dun phan la tum phan bangke pasik sak sidani mane pasung sidani pusini tum bangke punjung non ka chari mo BJP sarkar ta la panda labangso BJP sarkar panda lang tum hada punjung lasilalo ki bang jilangar ni jong si ni tum labangso ni tum labangso karbiang long aro labangso mane educational medical aban border problem phan permanent solution ke dei phan BJP mane Karbiang Autonomous Council long kachari pon labangso BJP sarkar tapi apa sami Assam government long kachari pon labangso BJP sarkar yung si thana side deng pon pe democratic arona tengpen ans ing tangrak anso sing tangrak ni tum hin pe kachesong padu ponji kachesong hor suluk sudak dokok lo bodang te kachesong hor kopene kisung pholok bodang te kopene lamki pholok bodela bangke Karbiang Autonomous BJP kachari pon Karbiang Autonomous Council tapi BJP kachari pon labangso Assam government tum si adai che anang pusi mi tum pini labangso thana labangso kachesong ajai meglong pen tum labangso labangso chani okay Karbiang mane authority tum bachini pon lo kadong thank you For special board level visitor along PS Lapen Daithor PS Palongi PS along EM Richard Topi Kahumridam Ni final cap chitia chiklot surihini rankora por ni Daithor Muniram nangni auditorium hora along for special board level visit EM Richard Topi Kahumridam Bangso special board level visit kidamaku Daithor entry text get Lapen Daithor auditorium hora long on by car Rally pedopon si EM Richard Tok bia phan kang thum karne pedopon labang so phi mai chengchia prang Daithor mohila groba tumpen mai kang pua lundun ponsi mai chengpon pen Daithor BJP local committee president Daniel Rongpi pen kachuri pona mai long taradong BJP local committee secretary Konsing Hanse pen aluhi pachini pon pen mai ki phalam thisame than pontu Bangso mai long kachatong dun laki KEAC Education ICEM Richard Togbi Duar Bagri VDC Chairman Sarkar Rongphar Duar Bagri BJP Mandar Committee President Amaron Tirang Daithor Town Chairman Jacob Togbi Dolamara Town Chairman Mongor Singh Tirang Social Worker Har Singh Hanse Social Worker Ren Singh Teron Duar Bagri BJP Mandar Mahila Committee President Kache Singh Pipen Cheng Lapen Bangso Mai Long Congress pen 60 families Lapen EPHRC pen 71 families Pangrum Pet pen 131 families Atum BJP Party Long Chipa Ogdun Rinti Lapen Lapu Harughat LAC Dorsing Rong Hanga Hin pen Student Atuma Phan 3000 Atangka Pipon pen Kisokyun E Atuma Phan Stame 5000 Atangka Pipon EM Richard Togbi Arideng pen check out pen ke EM Richard Togbi meeting along kaning Japon ke PMAY jai hemso uranada o age payment pension at reson card tauna hinpen hemso 250 lakhs anatang katstame from fear upon bomb laki BJP sarkar kachari pena joksi lapuson department akam kewang loputa ning Japon Lapen handicap atuma phanta MAC salary pensi tangkat tame piponji puta ning Japon pen ke non New joining at tuma phanta plakpon peputa ninje pon lapen ke majok stame plakpon dedri puta than pachini pontu pen Duar Bagri BJP Mandar Committee Vice President Tarun Tirang pen slogan hang ponsi Bharat Mata ki Jaipu hang ponsi mesan me et pen pajut ponong ruputa Daithor BJP Local Committee President Daniel Rongpia hin pen ninje pon Dolamara Penavinas Togbi report Northeast Today News
pinangan na tuma Congress pen lapen PHLC pen BJP lo na sipa ogdun pini 131 families atumdo. Lasong bang pen 69 Congress of family lapen 70. Koni susi PHLC tumpen ang sipa ogdun lo. Lasi 71 PHLC itu ang sipa ogdun. Mane all total 131 families. Nanchon teglong lo al nutina fan poho kebe kadok. Lason si kibanzier ni tame Congress atum bekoy na contact atum dokpig lo. CM ako Dwar Baguri bang fisi. Halaso kibanzier ni tame itong program ding ponji do. Tame non 14 ni itong kaching hon na Prime Minister Narendra Modi Numaligo refinery long ke banzia program ke ding penajok a PC pa pichet po sa 14 ni ladak tangde pa na pike ako Dr. Tuliram long hang apan Dwar Baguri long ke hanjia program do non apang bangke itum diring long si dipon po diring hawa long CM ke mancheng pen alangli damlo halasud lake open space kang pudam nili BDC chairman ge do open space kilong cheng lo apen diring hawa akan papipik lang la tumapang kilang pon avi penajok penanga kisung do tame ha ko pen tame antum dutipen bang penajok niri independent pen kikur penajok ahu tame ni long nang dudun tip apen non BJP apen kedu tame ni pan budang pipen nang dudun tip penajok alan tu fan kaching hona hirzume kang hon penajok Dr. Tuliram roha Ukuleba school kuna si diji ma puhalasu ni lima thasi diring hawa pa phipik lang pen uma thasi halasu diring long amen bi pono non ukuleba school 70% a school hem a building tangalo la pen la so school ke la ke akijoy saideji school uniform pen chenglo kitab pen chenglo kichu ki jun pen chenglo angton akijoy pen si ukuleba school ki bi pondo pen Tante pini berta ke lan si kanton pe lo domi thang me kardo.